benar. Tunggu sonya muna butubula may bulan tasiri. Tapos si mamba na kadap. Kelihatan si udah sering ko elemento na bibukin matintu na kina tampanan na ITLTB kita token kan. Wil ko balon kala kanung kere-kere na wana tambana kina buki na anong kampanya tangan doon buat tarbal kaya bibuki siya na loan kina na yang berkesenatan pada bapa lain suka fully na buna lebu na bibuki siya bali na kina simay si buki siya tarbal o kakintal nga doon na sikina buka sandali tuno ko na kina taga tuno batinwa siya ng bolong-bolong ambil kan gusto ni kira-kira tang minggu so buat ni nalai di binasap karena mesti stop boleh dendeng jauh tak balik stop boleh dendeng covid waktu macam itu na orang balap besar macam itu buat orang itu orang balap besar kan sangat mai itu untuk terbalik libu nak kasih takos na covid na nanti tu berbelap lah terus nak kampanye toso lutu wale o chatala vitale kala itu banakan na bosota nga na doon balap betul macam tu don may bikin may watang begitu tu na nugo taga bisnis sampai libo naman sarkad di besar sarabut tertulen bisnis itu bukan cuma balik tinggal cuma ngono boleh balik taga macam tu Mating terus sama balap, mating tu. Yang bagi tiga orang itu, jadi juga ada bisnis kapitul tu, orang balap ya. Kalau kani marau ni membita nai boleh kira-kira. Milo masuk di talangan na tamban. Nai teltip ni kena sangat berbukio kita toki, bibu kita toki ni. Kena sangat na bisnis ko sartos tu sa rental betal. Jadi nasa satu nang boleh ni kaba lawan kaba bisnis pemimi bikin so saya bantu ni nabi begitu na kalau dimbo kena sangat cuna na tosin na bisnis ba kaki na trana ba kani ko na numu cuma kimi sempat kita ada orang kita lagi kira bailap oke jalan na nanodi motor balik kalau kau bukan apa salah kau bukan apa yo siya kasalamat sa naman na kami untuk siyo sa salon nata naray liu sa kapno santa po kita na bibuki sa tigo tos na babi ikituki kakintal nga wano traminsta tahun bola berimpas kalau pampir nga pala kalakasar nakangau biwas siya balik siya o sa pag natin balik